Sky TV irakari abantu. Abafite ba Sky TV twabashimira rundi izuba. Izo ya Sunday birutano byo kwezi kwa kashate 2022. Mutabarike byone murabire mu Sunday ebirungi nebi ebisase ne batambiri. Agasimo kuterza nenjora no kurete bubuzo bya seni ya mukaga amaka ijana bakozirege ne bazomba daraganda gahigo. Kisimira rahanga nagwihanga litiri ya Uganda. Mbere rizoba abafite ba Sky TV amakuru marungi go kubanza nimbaza kubagambira ngo tugira decode woine start times iyo mugabe na nkaga na munani buri hanga riyo ni yoro umwafrika yona bena nkaga na munani abanyankore mwe n'abakorora ni wetu nyankore Kigali nyorotoro mugabe na nkaga na munani rero tutaremeneyo erize birabutano byo kwezi kwa kashate 2022 nagira umugisha munanga aha Sky TV natayisa munyana wanje unatandikira na buri gendo takampunga hoga uwinchitaha nawe owishe yakuzire na tatengu bakakorera nebirungi na hatishitame no mwana we na washitame no mwishku nakishimerwa munongo wishe Isingoma Samuel omuranzi mwihwabarisa nakushimerwa umunyana wanje kamasi ndamiti keje horo ogomere numiri Isingoma nakushimerwa nyene nakera korka kikokwa narga yo kambarra wishe mu bakasha Christopher director wa Radio 5 akatandika TV hazo yishike ngo yatandika Radio 5 umwaka mwibiri kunda gumwe tukatandika hamwe unonga yatwikiriza yagira ngo tuyigure mukura yo buhangwa eyigayire umuyangari tuyankore hamwe na Afrika unonga naye twagiye n'urugendo nabagenzi bahita nayiwe kati mwe bazentumwe kama simwe naye bari Christopher John Makar banyohora beno nompayirwe magaradeho wargira umunsi ranga mwese cyumuro kirongera indekaye nahatikira hamwe ntigiye n'urugendo rutoro biri umunsi ubona amabari kuko natigenda hamwe papa kajumwa papa Rukishoke Yakobo mwene muganga nabandi bingi namwesige nabandi ababiye shongoro ababentogoro abibiye vugo abacayisiriza bakatumushanjo Mwerezo nakushimira urubiro butano byo kwezi kwa kashate 2022 naye nakushimira haza wejaki uhirwa kamasi obwizere nubo tigira decoder ya Star Times kurebwe isi yone kamwe petiyam tutendijo YouTube Twitter bindi bya Facebook n'ibindi konkati trigese netere Isingoma kitwa no jako no kureba nanyira bande witwa biyana umurikino ubwo numuko muzi hata nabande baje ubwo nwenye abo ko pasente mpango beta kubasa mukutiya masu mwera tabantu bwena bayina TV abo government nungi yakabashite kuherezo kamasimu mbwe ntsima bakasha kuri Christopher hotelemo abantu mengi akarenga ya Star amukutugwesi yone nakatori kesi mbwe ndamutse bakutureba beno ndamutse bakuturra hata ndamutse bakutureba abakutureba obagambere gambo kurga ari rutandike abakutureba nabaramutse mwena nimbanza kuramutsa owikitenesa director witu kandi umwana witu Christopher Wakashaba n'umukazuwe naberere eka yawe yona icyumkweta family mu bashomera nakuramutse neka yawo owikitenesa Christopher naramutse bakutereba no mwebembezi wihanga umbibromu owikitenesa Robin umbaroma ishuri ibiri nagira ngo kumurubana mushabire n'abategeki cyangwa kubebembera ninga bakubategeka mbwene no mwebembezi wihanga nawe namuramutse kamasimu nekaye nabebembezi bone n'abanya Uganda n'abari ya Uganda n'abatarabanya Uganda abakutereba ninga bataho TV itoroho wahati nabaramutse banyita Samuel Isingoma umuranzi mwihwabarisa umuguruso wanye bamwita siye muri higwa no muranzi mwihwabasasara mabono bamwita Joyce Korkanga no muri mwihwabene muganga nakushemera nizine kandi narigiremo mukombozo wagambe ikintu kirungi munongo butwantandika shwe nkura akakorana tatenkuru batura mu rubwera boyifona bwera bwaruguru batura kumwe namboye no mugurusi abanangambira rero mpirirwe ninga kirwa umwana mukombozi
tatayine imyaka 86 aza ngambire byafaye birungi mwena ngambira shwenkuru akamurara enyamaisho yatera enyamaisho n'ikicuncu konka banyankore bagite enyamaisho n'izindi ne bazite enyamaisho konka bagira ngo enyamaisho n'abantu bamayise ikicuncu mbwenu kwaga murarire ikicuncu kitera ningashe enyamaisho itera bashora bombi bakirwanusa kigenda banyankore baketo kucyata bacyata kigenda bakirwanusa ba kyabera tamurarire umwe kikanki murema ninga kimwita ninga kitenteze konka mbwene nyamesho kuyateire shwenguru yagaborere watatie nguru bashora bombi bajata yaje mbwene cyo gukundira ubundi mbwene nakushemerwa yebare gumano nyeta umwe ntare umwe nimba nyine mirimo mingi umwe nimba ndwere birebe nkashasha mukakeke koke bari kumfa kagumana onyeta kagumana yishka kiwe ari bintu tukora abaturire ninga bakutereba ari bintu tukora okashoti niwe kubiye kozese konga batari no yabakare no kukurumu bari mbere bari munonga kamasimu mwene rizo takutura abanyankora bayira bakabatekereza batugambira ngo esegi ngo yavugwezigina mwazigera na steering enziga yo kubanze bahistory ninga shobuka umuntu enziga ya kabiri ebo buhangwa no buzarana bw'umuntu enziga ya kashatu ebo punguzi semo wano gamba kunguririsha munonga tatenkuri yahunguru watatu ense yambuvunguza abantu bagenda buvungura ngo mbatigiki abantu buvungurira abandi hasi enziga ya kana ebenda ninga shendagana eyirahanga kwara nabantu abahirwa abhirirwe omuriyebe byona driver ninga so mvugi abo bunako ngeshe abazungu barkweta tayo konka abantu babure kigambo endagu tubakitanse tubakishobore kiromo bagitendagana nkayo kwara no guza umuntu itaka ninga no muguzente nebindi birguza umunsi wo enda kutubakimanya oweshe mwisingoma Samuel Muranzi endagu niki betenda kuzo kuturukikaho waza kushobora endagu niki tubatansa abantu baragwire bahanwire abenda tukatansa gakarakashagama tukatansa gartin sorransi nakahibare nyina biyoro nabandi bona abaragwire abirahanga yahirire kuko kuri Bible ukareba mu Yeremiya ukareba mu Ishaya ukareba mu nabandi abirahanga barabera mu butumwa gasamwira nabandi tubatansa abantu abatumuntu nakwatenda ya tin sorransi agiretane ya nyina biyo nyina biyo rakitwara akakara agira ayemerera cyo kurebera kugira tukakara atakaragura umukamamporo abinanyitigize kiringa mwenso borere ndaguniki kandi ndagwezo stansuze nziha ubuyo mu mbere yaragwira cyo kwetera munonga kwa nimanya ngwaho nonkorera ikindi kwenda kamasi mbwenu ecyo kubanza endagu abantu kustraniza babashikire neshobi konka bashikire abo kuba endaguze ryo myaka nkayigana nendisho zo mu 200 abacuizi bakagenda rukumye rukaga no abacuizi bagenda ubugabe bwankore no bwatandaka mbwenu kakarano bwo yaragorra abacuizi hati tubahandika bagumana batekerezo mbwenu udeka ko kubetomba itera okuturaniza endagu zakakarane z'abandi bana byabaragwira tubakumanya nanyinyenka nkabanta kureka ngatekereza konka nizagamba ebinatekereza ibo ninge binagambirwa benu kakarakashagama akaragurra abacuizi hati bagenda bakagenda rukumbena turukumirakaga abacuizi bakagenda rukumbena n'ubwo bwawe bwankore bwatandika rihina rwajona kintu bo yazahangoma wabirazira wa mara umucuizi mwenu kakarakashagama akaragurra abacuizi tene mugabe we nawo yaragurira kabe rihinda kabe mugabeki tene we yaragurira tene sorranzi akaragura bwa kaya kamporo kaya kamporo ina byoro akaragura rwabugiri mukamu w'u Rwanda umugabe wa Rwanda Kigali banyitegereza
Kaibare akaragura ntare kita banyoro wabeta ntare ya mirindi ntare kita banyoro twabetegeza tabantu bashatu kakarakashagama akaragura abacuruzi Rutini Sorazi yaragura kaya kamporo nyina biyoro yaragura rwabugira mugabe wa Rwanda aha omwijano Kaibare akaragura mukuru we ntare ya mirindi wabeta ntare kita banyoro mwera abantu kwatenda kuzakakara bakasturaniza nabo bana bya baragwire bashikire umwe twakubimanye nonga ako kabitahandikire batsigaye bandikire bashobora kirugo tutarakikoze hato kore ngo tuganira hata bakutereba bana baganira ebiterganira nibisha kutaganira kuko tuganira nibabasa kutamwe ibindi ajya tumukomboza akagambe iki kandi kigambirwa Isingoma ninga Isingoma akagambe iki kandi kigambirwa umukomboza ninga bongereho ninga baburi kwisi mwereka kakarakashagama ni wanumbuza kakarakashagama karagurira abacuruzi abacuruzi bakabanza ururembo rwabo urwo kubanza kuza kutegekensi kari mbende nyakima nabwe ni ngushaba tuje tugira izoba turambure imyanya y'abo kwani mukuru bigo byamugenyi turambure bigo byamugenyi tuzinya kima no mbwegoromoro bwawamara hariya nabaheta amashaka konka no murkoba usero bwankonje nendijo myanya gibaye baro nambwe nishaba ko mubogero bwa mugasha kamugore emyanya mikuru yo kurambura nambwe nitanye tombetera government ekata sento mbindi yayewa kuzitombi y'ubutegeki y'ambyo burambuzi hase bukutayizihanga Uganda utagira ngo abajungu bakabari abatayine bwenge kurambura Africa yo namhanga gabera kujugona bakiko mu Uganda bakageta Pearl of Africa ekirunga cyamhanga gabarkwiragura bagigereza mwe nabwe cyunisha ba government enungi yatero businge ahire buri muntu businge bwo bwambe cyarkwenda ekwate sente ezite umbyo buramuza abo kuba nibigasiri hanga ebunduze by'uburambuzi ebitemu sente nkabigo byamugenyi akanyakima nkombogero wishaza nkamugoraho wanyu iwano gamba nkayibabizire bagendanwa itaba no mpamvu nikikuru munonga abantu babasa kwija bareba ibabizire ngoma zo bugabe baze yo bazikureba baze kurambura nangwa aba harumbere ninga shaba hatayize government ne basa ko bafuraho ibatahandi uko government teremo nabwo ecyo Uganda turi n'umugisha icyabajungu bashikira mu Uganda bagageta Pearl of Africa ese nundi munonga ese yobwe ekindi Uganda ni yose emwe ene season ibiri omwaka gumwe Uganda ene season ibiri omwaka gumwe nabwo ecyo kakarakashaka mu wano gamba akaragurira abacwezi none yagambi ibyo byona haza abacwezi bakaturumye y'imyanya iyi mfa mu government hunduze etwarenga cyukuru bagitegereza mbwenu abacwezi kwarize kutwara ubugabe ninga kutegekensi ururembo rwabo bakabanza kurita mbende nyakima ururembo rwabo rukubanza ecyabaganda bakwetura bibiri abanyankore n'ururembo bakarita mbende nyakima akabana hategeka umucweze ndahura yisimbwa kakana mwihwabaranze owanyina mwiru ndahura kuyahe n'ururembo rwabera ndahura akabana afa kubura Africa yona kugitegeka ugicuyihangarwa mwene yatera kihangiro karagwe umukama wawe bakana bamwita wire butatsi kihangiro muri Tanzania karagwe konka yagabwe n'amagabo make ndahura naza kutera wire butatsi umugabe wa kihangiro wire butatsi karagwe yagabwe n'amagabo make bamukwata ba wire butatsi hanga yamurinda tubamwita
bamutegereza yabura yagabo inishento cyomye cyanyabiryo yagira terekanze karagwe atimburize manyengu ndahura kafa ningabaho yagenda ryentatsi narimbega cyomye ishento ndahura yagenda no mwani netabi nabunzi ari umutembeye kunka ryentatsi azire kutata kumanya ndahura baho narakafa yahiko mu rembo yaburza yamanya ngunda horabaho bamureba bamwekengera ngo uri umucwezi atinyoteye n'umucwezi tingi umuntu watosha bacwezi bakabaye no gundu mbiri ubwo gurunko ruhura kandi gubuye ngo abacwezi tubamanya ngo tubanyoshagamo bamuhira eshagama barashente bagiha okugiha no kujuvurga okugiha no kujuvurga ngo etakama nakwetegereza buzima egome eliyeshagama bajumu yaginyu mukota mucwezi toreshagama ejujunyu yaginyu ntambwe bakaba mwiririmba ngo cyomye cyanyabiryo owanyurira korongo rweshagama abacwezi n'abagitiye yamara yibire byamazire naguza omwani netabe konka wari yentatsi yargo yamanyaho mutabani yabira ndahora yamwiba yibandahora yamwiho mukwato namagabuye yabagar ko murembo mbende nyakima kubashikiriye ngoma z'abacwezi zayitera bashemerwa bo kuba umugabo akayije ningashimuka amaza akayije ndahora yagira ati wire butatsi akankwata ati yakoze se mu muyuvuku tisheme ko mugabe ati murondora azahango no yabungurwa wamara akatara mutabani akari umutabani w'umushijo batere tenyo ningashakaruru basima wamara umutabani mukuru yahungurisha aishagero wamara yafurika umurembo rwishimbende nyakima nubwo yatasi mbitamba mpito muntutsi aho muntutsa ahirwa ro ya government ri ni pamanyabuzo bano zaka wamara yatazi yarga no horembo rwo kubanza rwa wamara yatasya mbitamba mpita muntutsi yargayo nubo yazitaba yabizire bagendana rwampara ecyamfuriro muntutsi ndio ni inkwizerera kwetegereza buzima ni kwikanda kuzaka ni kwetegereza buzima afurikiro muntutsi hayine byareyire bingi akabaye no mushayija munywano we munonga w'umugurso yisuro munsi akayine myaka ukunahurire akayine myaka mingi nkamagana abiri atwiri ataba bagabe bakabana bakunda abantu bakuru bose rumunsi kubagambira ebyafayo ecyakabiri bakabakunda abahanuzi kubahanura ebireyire ningebero baho ningebero hati kyabari mu rembo omuntutsi akana ari umwana abacwezi bakana bakoze isaguru y'umwana munonga ujuma rw'umwana rwaragara hasi rwakengera yartimba yahita amagaboge bartimba bashyire shonga yihembe ryente bagitembe nyene bagiye bashangira inyena kuga kabi batina kugita yagira ati mu gitware umushambeze imara kagango userwishe mbabure umushambeze imara kagango bagitwarayo yagira ati mugirinde etarfu kitobwe etaryema ataryo wagita ekure yonka kitobwe riefera bashorore nyena ntosta kemere bazigitamo buruganda rwo ndwabere y'umusongo karyo ruwaru kurisi entezo kwabari yaho harara ebibingi ngo kandi binuka akasamunyika
mbwene bikana binuka kubi byarara umurerembo byeje umurerembo akiryo mbitamba mpita ni mushobora batwine abakutereba ecyafurire wa maru muntutsi kumutwara itaba rwampara ati byamushobera izo barumwe heja kanto akari mushije mukuru uyosura umunsomo akari umuhita kanto nangwa abamwe bagira ngo akari nyina rimwe konka abanda bayingene bagira ngo akatari nyina rimwe akari umuntu mukuru munonga uyosura umunsi haza nko kunagambera abagabe bakabakunda abantu bose ranse kubagambira byafayo byese bene yambugana ahifoye yo rembo bamutera umungozo bamara naza kwiga abatrezi ninga bagabe bakaba bihiga okwiga tugira ngo akakwati 10 nyamishwa akaba inamagabo gi hatamagabo gabango bwacu nyamishwa baziyaho empuno bijwara kandi baziha munemikwa bazikana mwemboha bazikana mwemiguha konka bakabagira ngo umugabo yaza kwiga hazarambura yo nesi arebesi ekitweka bunanka kirikiti ayihuriza yenteze n'abashija konka cyo bakana bakito kwiga mwe kantwe yabere naje umurimo romara yabugana wamara ahifoye kaba mutera umunguzo bamuhekere naza kwiga yamuhereza umutsigazi ubenzera kariju urukwingana gayi wahika yamutasi umurembo umutsigazi yagomezamu yakora tumugabe n'amagabo yataho umurembo abakazi tubamufa kwabamure batanaka abakazi bamunuka bamutwara nkakikuru ukamunywano weka yashoberwa yasiba umwisho yarwo umurembo yabunga yaza umwirembo henti itahira yasibaye mwene uko yabere boyire umugabo atakayizire wamara atakayizire ente zataha hati ayemerera rwajuru umuhanda ati kirembo ngo abarisa bamurebe bamutasi ati enimi yamwita yengundu yente za wamara yamwita yamwekanga yamwita tubamanye tubamureba ente zataho umugabo atakayizire bakinga impingo umuhangwa umugabo kuyabereye abatakwenda kurara ahantu bakabakingira ente babura kwikamo kwite warije abo kubona wafite ko kubanza kunywa nuwe bakubandiza umugabo yargaho yije shahi za muretsire wamara ente basubura za kamushaga amazone ya yeta yatuma kanto nko mukuru yose no munsi ngo amugambere iki cyabaho kirabayireho ninga cyabaho hati cyaretoke wamara bamuronda abura atwaje kujya ati barebeshe enimi neshagame hargaho akana kencu kikajya atubutwantasi nyana namureba kirembo bashangaho umutumbi bucweze burara bucwekere urembo rara rufire nambwe no byafayo bigira ngo kanturwe umuntu wo kubanza kufomba treze umuntu wo kubanza ninga ko abatreze kureba umutumbi bw'umuntu abatreze barafire bakagoromoka n'imbere yabo bagenda bakingira ko gakanto abatreze kureba umutumbi wo kubanza n'kanto mukompora nambwe no enti kongwa ku marebero bina batakunywa amata ikiro cya gatano barite mpasoro bahasoro rembo nente ente zayiza amate gaba amate ngabutosha gareka gumagarishaga wamara yafu n'ubwo yafuka umuntutsi yatasita barwampara kabarwampara agwejigiri ejinjo kayencho yakwata umuringa umuringa nije kuretera kutratunye umugisha ni kengoro ni kengoro yakwata yagurumu abatrezi bakabaye n'abafumba ababere babaragurira bakabaru bururi narango burura nguri useri
bakabaye n'umfumo wabo bakaba bamwetanya Kasimbi abashuri n'abashuri uruganda rwabo bakaba ari abashuri uruganda rwabo bakaba ari abashuri babeta beja bakora mu ndagu zaboreka ngo bacuruze bari no bagoromoka baturuka mu itumba bagenda cyomya yishka akakiro ishengurwa mara kandi akari shento amara akari murumuna ndahora weisha akari shento amara katari shento ndahora akari shento bombi bakabariye abayisimbwa ndahora kari we isimbwa akamuzara nyina mwiru mwarabaranze cyomya isimbwa akamuzara nyinento nyabiri nakwetegereza ari muharari yo mwenu cyomya kari ishento wamara yagabakiro hati nubo yamanya ngo kakara kashagama arakaragwa yajya tirika nzika karagwa nzi kwita kakara kashagama bahakana ngo haremero nyakasimbi abafumba itu bataragurira ngo rero kashoka kakara kashagama bamutege bintu bamutegere babitega wamara babitega kakara bagira ngo parabimanye bitwatega tuje kumwikiriza kwikiriza ne byararagura utamanya ngo ntumango byaragura namazima nukukiri ati cyomya yitura karaguye yayo kakara kashagama kakana gakashagama kakara shagama kari nyine akana arga buzuba bwayo akana arga bwayo akari umuzuba hati bamureta kwabene ija yabwa nanjunaki muhara nyokuyenkuruza muhara binda akana njunaki nabo neish bakana bargakarabwe bakana bamanyuruza ba yambugana yamuramutse yamyatinga mbere y'abacuruzi bantegere abo kuba kuyagere kurga kuri umurembo bamworeka ngo abacuruzi bene bamutega ko ngati yamanya birayi ngo kwata bomo okahita umujomo konkera iyo mucenge iyo mukinabiro iyo mujyango konkeyerinkayi iyo muntu hati kakara kashaga amaboko yagere kurga kuriya yareba ngo abacuruzi bene bamutega kubanza kuragura kumukakasage kureba ngo namanya ninga bateretero hati yahirwa ikintu cyo namukombozo n'abakutereba no kuhirwa kakara kashagama kirwe ndaguza abacuruzi kakara kashagama kirwe ndaguza abacuruzi kakara yahirwa yavuga nanjunaki ifo yo rembo njunaki wabere narga karagwe namanyurizo orka karabe nagamba yamramutse yamugira ati nyibiribara ati nyibiribara ndiyakwibire ngo matingambire y'abacuruzi bantegere aturaza korga kuriya atararengwa abacuruzi bene bantegere yamugambira ati bakwate mpango bagita umwirembo ati umukisasi nkaha ati batamo umusyo gwarara ati entebe bakutegere ekeba mbere no kwintebe y'ikikara hansi ati bagita umusyo gwemu atamara bakutegere ngo unywe bagatamo rgaga ati kabera ibakwenda kubaga hamukuru waheza kuragura ati bagiye two muri ngo mu ndase tukanagwa atkana abafumbabo atweje kubaragurira bakite icyo bakuza kuragura abafumwabo bakana icyo baza kuragura bakaba baraguromara babaga ikintu kito obancwa mutwe nare akana kenkoko hati bayihamwa amaraga ko abanyangore bakito kwatora bakaba batakibaga bakaba bashara maraka bakeza bacyatura bacatura handa bayihamwa amara hati abafumu abaye barubona kobo hati bagamana bagihindiza bati musi ntabwo n'abayebe bakano icyo babe baraguza abayeba bakana bakabaraguza amara hati bakibona baragura bati adatunga ibara icyaraganda hati abafumu kwabere bayija kuragurira abacuruzi bakibaga ncwantu bashanga itene maramunda bakibaga nkoko bashanga itene maramunda hati njuna cyabwambira kakara kashagama
atabafumbabo atwaza kubaragurira atubashanga icyo baza kuragura atubashanga kitene maramunda ambye ati njuna cyakana ari mutwe yebyo bakuragura icyo bashara aza yumwibagiro ya yumutwa buri ati kunzo mwibagiro naye yumutwe ati nshanga harimo amaragari y'umutwe ati ninye ngari kakarakashaga amatebi nijate atwanye biribara tereka ngambire atkangwa ibire ngoma atobona ko utari ubu atorgana rwawe rya muntu gwizinda nganda atkano ruzaro rwawe atari yatware ngo atkanze korogoro ucuzo za rebagendana ayitura umurembo ashika umwirembo ayemera abanyankore bakito kumbonetse kwisha kumwakira nko kwakwakira umugiye abanyankore kandi baje kumbonetse bamwakira shaba mutangira ajya tumutembire mihingo muhiye mpango ekeriyo ko mihingo nkengo zakariyo no shotora zirebire abakare bakabasitera engo zemiti urwo basizemiti mahango hate no bwenyamesho abete ekigenderwa okora defense ejo bakana barwana n'enyamesho ngwenyamesho kuzaratere ninge kicuncu nare cyoha kiteyitente zabo ninga kikataho maju bayina maju gebinyatsi ninga kikabari haza irembo eryo bakabataho bakabarkingisa imihingo mbwenu aha magitu gombe gariya hazokwerwa uko butakubasa kumanyikiriyo abajya tumuye mpango bagiyayo ahika umukisasi aterara atinyarwambe mugiye umukisasi tayo umuntu umusibagurira atumusiyoguye munyu atumbere zindi jonte bigira umusiyoguye munyu ekagarambwa ebinju na cyamugambire atumumva mizgo kunywa maroga rumorgaga bamuretera gataro morgaga atumukora tente atkaberera mu gihe umuringo munda mugirete babo atabacweze batina bamanye ngwate n'umufumuki kuruye ya ebyo yagambirwe junaki ibara yari ibirwe junaki konka hinga ahinkereza nkakarakashaga makabari umuraguzi akabimanya nakije enda kuzamurika ngo abacweze wende bafutikire ekindi ekindi kuwasesere babaga ncwamutwe bashangitene maramunda njuna nakeka cyumugambira mukariyo mutwe yagambira abacweze atoruzaro wanyu atenor za rengum tabakazi banyu tenor atomba kazi banyu tenor za rengum ati mucyamara gatari mundu mushika kazahi atubeti botka kabagariyo mutwomo togore kwa kucyumanya kwa mugambire atubo tukakabasa kubagariyo nko mutwe umutwe yakutera maraga yeshkansi abacwezi batanga ateginesi kamwekorere mwata atecyafira marumunda kikagato mutwe ateginesi kamwekorere mwagenda tumaza kurwo munsi atwonga murondo razarire ngo ati baragura bakazibona nabishikibona nabona bayi bari mu rembo enda kuzabura uzayera nguma yabakazi bahwe nguna bishikibe mpangare bahwe atene waguma yungu no hori yunkureka juna cyowenga ati umucwezi munsimbi bamcwera yaragura ibara ryayera atireba juna kinwara zarire ngo kwabe na hindra mara ejaka yonga karkwiragura kabwahamara bakoze akayanga korgaho bambuza ngucyamanyisaki atengo mazanyu azatora abantu barkwiragura abacuzi bakantu bayine kuruhura atomutsigazo ruhereka hangoma naragurira bagendana arunkore itabarwampara atorhereka hangoma habwabe atumutsigazo murengo werazi wengondo aturwarigirerkaho mwishwarisa yatasiri yatwarwa bahi tiriyatora batetonderwa atotararo ketondera ataka kumanya atoka mwegambiro tindi mwana asemu numwishwa karuti tindi umuranzi mwe waba risa kakumanya atiriyatora batetonderwa
atkoze kakera kujumtu gucyori atana rutabarwe ndiyo kurbana agiye himsisa atubitegeke wabo aturiya go kwita atubitegeke wabo uriya go kwita atese ryacwege bandagazi atabarya cyari imyate ateriya yituroga umugoyi atenete zago magingo atizere babatungire ati burkeri yabe nakatebuzi kumutugwe mbuzi katubanze tumure ku Isingoma tujya kucyambwa n'endagwezo abafite ba Sky TV banywana bayitumuremo mbarra ba Crystal umuhanda gwa Zargazi nyine wishe mu Isingoma Samuel nsobora handaguza abantu abo kakarakashagama astanse ndase nsoro nzora gurire kaya na nyina biyoro aragwirirwa bigira umga mu Rwanda hamwe na Kahibare waragurire ntari kitabonyoro ntari ya mirindi ostaka muragura na mporro ya musangire akayisha yongera Kahibare akamusanga mporro akije makari mu muna wishende akari mu muna wishende yatwashikira mu rembo kuyagenze naza mporro enjura yagwa ku marebero bene etapti hati bagenda no yagumana yitera kuyarbatsa ati mu rembo enjura yatsi konke ngo mazayanga kunama zagumana yitera nizetera niga bayita Kahibare kuyakoze mu ndago yagambira mukuru w'ishendo ntari ya mirindi atubagenda no yugigwize kwe unatingize rendasha atogiye iromba kazi bayabagizara barababatwa nabitera atwayitwara mbashambo ba mporo atubagenda no kabakatsigazi kamakone atubukata mporo atubiyaza mporo tekeregayo nabo iki muri ketse yamuke katumure kake abafite ba Sky TV banyana baitu ahar Star Times benakaga na munana umutawuni gitumbarra kana mutebongo bero musanju byo kwezi kwa kana invest in tuine kintu cy'amana munonga mtuba nstongoza Sky TV n'ikindi abakutereba baterere bagenzi b'amasumu ngo bakwate Star Times arbe nankaga na munana n'abandi afutereba mukutunga YouTube Twitter n'ahandi uyo mwaterere mugenzi we aterebe mukomboze na Isingoma muhora Radio 5 atuni barebo butunu ebero musanzwe kwezi kwa kana je musangiye mbara muje kureba abakozi ba Radio 5 muri abakozi ba Sky TV abariyo n'abagambira mu kureba aha muje ko numbareba muje tongoze ikintu kitu irakarya abantu nirakarya abantu tira kariya yingine Isingoma tira kariya bagashaba tira kariya ya kanyamuguru kutureba nirakarya abantu ntabwo icyo muri cyo tumurutse yamuke njya kusembuka nenda guze Isingoma ko nizetenga munonga abo kuba kituru kuzetenyira Isingoma kakara tarahandikire Kahibare tarahandikire tiro sorrasti yahandika bwene igi document hategi obutwagamba namushikuruza witu akavidia kariya kareba Sky TV irakariya abantu Ekigunda cha Sky TV Radio 5 kwatanise na Sky TV baba isama kuru marungi g'ekigunda cha Sky TV ebiro mushanju byo kwakana eryabe Good Friday emirimo yona neija kwemerera ahabwo kuberya beri yanga imihanda yona eryabe yorekerire University in Mbarara imwe mwena batureni bari aba Sky TV na nimwe mwena batureni bahurikira Radio 5 Sky TV yagaruka yeta mwena mwije tushemererwa hamwe tuzine dance turye tushemererwe hari abeshongozi bamani bona kurwo mu Western n'abandi bamani kurwo muri Kampala bebembirwe Shiba Karungi Ray G na Omega 256 okutaha muno mutwaro gumogonka rero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kace emitwaro 5 yonka yaba nfitaha mo kutandika na shaha munana zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyira presenters bona ba Sky TV na ba presenters ba Radio 5 okaganira na bola ivandikiriya ebiro mushanu byo kwakana Good Friday bikushanjori po nyaburama mwije turonchinge TV yitu Sky TV irakarya abantu okwenda kumanya bikishiraho teresime ya 0 mushanu mushanjina nshanju 5 nina nshanju nina nango tere ya 0 mushanu 0 emwe 9 ni 2 8 ni 2 4 ni 3 ebyo byona bishajikigwe Sky TV Star 5 Motel Radio 5 mgenu nyowe na unakubandya drip muryare banareta na muryango mpagatira amacupa turebere nshonga za rukundo aharubajuro mwami no mcyara boyfriend na girlfriend narishi abantu binja bariyokwe habiremo btitsuruzana haba mno tabanko maka
turebire ngwebi nibiretwa mu obutesugana okushanga otine vunanizibwa aha mukundwa wawe, too much expectations kandi na lack of respect for your partner. Ebyo nabishanje aha Sky Television program nyamurungi eya Love Drive erabereho buri Rwakana na Sunday shayina necweka paka shayitano necweka ezomukiro. Sakwa ntukusiyaho amabaraka g'abantu harimo ishonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho no habuzi kurga abantu abariyokwe. Nanyo mhereza wa Olivia Kamsime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School Narshi aha social media platform zona Sky TV UG official. Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu. Nkurike mukumurako abantu batereba abarukundo buhango no buzarano bwihanga ryitu rya Uganda ankore twarimo na Afrika. Kana kuterebera kimwe a Sky TV a Star Times ningashiri ko da Star Times ndibona kaga na munana turi mutawo mbara ningashambara site ndibara mutya moyana na mwere kutukunda abanyankore abatoro abakiga nabandi abakorora mu rwitu abanyakushongora nabandi arona bagane bakorora nyanko abafite mu kyenkwanze kutereba mu masinda abafutereba muri ngoma Nishembabure kiboga nkahikiruhura kazibanda bushenyi kabare no mu Rwanda Kigali Tanzania Kenya na handi mwe bare kutukunda Isingoma nzakumuraho wo kigihanda wawe kanda guzakakara aragurira abacwezi yahiza kukushanga enjoka yakwita umuringa goma ebare muno mbwenu itwa twahika kakara kashagama agambira wamara ati njura kinwari za rengo wamara atwera Sky TV irakari abantu. Nkurike mukumurako abantu batereba abarukundo buhango no buzarano bwihanga ryitu rya Uganda ankore twarimo na Afrika. Kana kuterebera kimwe a Sky TV a Star Times ningashiri ko da Star Times ndibona kaga na munana turi mutawo mbara ningashambara site ndibara mutya moyana na mwere kutukunda abanyankore abatoro abakiga nabandi abakorora mu rwitu abanyakushongora nabandi arona bagane bakorora nyanko abafite mu kyenkwanze kutereba mu masinda abafutereba muri ngoma Nishembabure kiboga nkahikiruhura kazibanda bushenyi kabare no mu Rwanda Kigali Tanzania Kenya na handi mwe bare kutukunda Isingoma nzakumuraho wo kigihanda wawe kanda guzakakara aragurira abacwezi yahiza kukushanga enjoka yakwita umuringa goma ebare muno mbwenu itwa twahika kakara kashagama agambira wamara ati njura kinwari za rengo wamara atwera Ekigunda cha Sky TV Radio 5 kwatanise na Sky TV baba isama kuru marungi g'ekigunda cha Sky TV ebiro mushanju byo kwakana eryabe Good Friday emirimo yona neija kwemerera ahabwo kuberya beri yanga emihanda yona eryabe yorekerire University in Mbarara nimwe mwena batureni bari aba Sky TV na nimwe mwena batureni bahurikiza Radio 5 Sky TV yagaruka yeta mwena mwije tushemererwa hamwe tuzine dansi turye tushemererwe hari abeshongozi bamani bona kurwo mu Western n'abandi bamani kurwo muri Kampala berembirwe Shiba Karungi Ray G na Omega 256 okutaha muno mutwaro gumogonka rero VIP emitware 2 emeza yagura